Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna paset te serye tayo itaalawas anapauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nanang, ibagamutan akin ni tatang agtuloyak nga agadal iti syudad. Agadal amin akaadalak, syaklat saan. Anya, pangalaan tayo nga iti gastusem. Abang ti kwarto laang iti binulan kat awan pa'y pagbayad tayo. Jak lakit di kayat taggigan dito'y away. Agadal ti kayat ko. Burwandak ka di dito'y. Pangalaan tayo nga rod nga iti buspusem, anak ko. Isaldayon ati daduma at taltalon, tasakaag tumit laang no addanton trabaho. Alan, ananang. Saan anala ka day ta ibagbagam? Kasanaw no saan mo nga igaad ti agadal? Ay ado ti kakasta. Sa bali ti ubraan da iti syudad. Apay kumaasaan ngay? Anya kumaasa bali? Imo na kamat gayam dito'y karayan nga aglablaba. Malmalpasak mon. Apay anala daw kang imay naglaba? Masursurunak namin. Awan ka no ti pagadal ko. Jaklakit di kaya't nagyan dito'y away. Madadail na ang tikutis ko dito. Mayat ko man o agadal ka mat. Tapno adda ka duwag. Imbagkan ka ang kada pagsapulan ni nanang mo. Agbay and sell itinatnatang kan prutas. Adda ka na yun kwartayo. Kasang anaimbag dagiti dadakkel mo. Tapno pagadalan da ka. Talaga akasaritak manin ida. Saan amabalin sa anak nga agtuloy iti kolehyo. Apay, apanoy-noy am ti anak mo iti kayat na. Apay, nangarod pangalaam iti pagadal na. Apay, ang suswildo na taaw. Umapal nga rod, tagadal ka no ni Janet agayim na. Imbag kadakwada at aggat-gatang ni nanang na tinatnatang kan prutas ngay lako da ijay syudad. Da tayo ngay, agtaltalon tayo laang. Di iremedyo nga isalda dyan maisakan lang at alawn. Imbag ano muna asalimut-mutan ti pakaisaldaan ti talaon. Iwan mo't siguro Ta ibagbaga na mo't akayat na talaga ti makaadan. Bakan ti kanumat ti kwarto di tabanger kuna ni Nana Flora anang lady. Babae ko mati umay agabang. Apay kumano babae, bro. Kasla saan ka amaro? Damagam ka di pala na ita. Babae da. Kat baro tamat. Oh, sikamat. Apay kumano babae da. Nung ay babakat, oh. Padata ko mga estudyante, ti kayat ko asawan, bro. Ha? Ay, kunak man wagadal ti imayam dito'y syudad. Umay kamat gayam agaram. Agadal, ngam isamira at ti agaram, kasjay. Ha? Kasla saan ka alalaki. Adda boarding house iti asidag ti universidad. Ijay ka ama panagkita iti abanga makwarto. Imbag ijay ta saan ka nga agkumyot ama panagadal. Kaano nga iti ipapan ko pa nagkita iti kwarto nga abangak, nanang? Inton bigat. Ngam ijay asidag ti universidad ti papanam. Adapay siguro bakante. Tanasakbay kamat ama panagbirok. Amangan no mapunnon to nga agpaiso. No itantan ko payla ti panagbirok ko. Adulakit di ti mapanagbirok iti kwarto nga abangan da. Ay wen anak. Imbag ket ta saan da ka maunaan. Wenanang, awisak ni Bea. Tapno adda kadwak. Bareng umay. Nasayat met no kayat na. Tapno adda kadwam. Imbag ta nasabat ka dito dalan, Bea. Mapanak ijay syudad inton bigat. Mapanak agkita iti kwarto nga abangan. Umayak mat. No didak pagadalan, inakagbirok iti trabaho. Jak kayat tagyan dito'y away. Kumuyog ka nga rod kanyak inton bigat? Wen, dagasan nak ijay balay mi. Palubusan dakman wan no saan. Umayak mat ijay syudad. Nasayaat mat. Tapno adda kadwak nga agabang iti kwarto. Imbagkan ka tapagadalan da ka. Siyak, didak mapagadal, tamamirmiraot kami ngamin. Ay, makapasar.
Mabalin mo mati ag trabaho nga umuna. Agurnong ka. Inton adan urnong mo, agenrol ka. Uray saan mo nga alaan amin a units mo. Inutam. Anya pa ngay, no di kasta. Nagasgasat ka ngam siya. Janet, Apay nga grubrubwat ka. Papanam. umuyog akin ni Janet amapan ijay syudad. Gaputa didak pagadalon, inakagbirok iti trabaho tagurno nga. Inton addan maurnong ko, agadalak tunanang. Ala, noon napingat kang agadal. Kasaok nga rod ni tatang mo, tagi remedyo. Tapno matulungan da kamutlaan. Umunan to nga graduar ni Janet ngam siya. Mabalin ayamo ti kasta anak ko. Wala, no i-enroll na amin a units na. Ngam siya, saan ko amay enroll amin no awan pagbayad ko. Mabaybayagak nga aglepas. Nakalukat mo't tang titaway ti bakan ti akwarto na na. Adda ka din agabang ijay? Adan, dua babae. Ngam napandansapay dita universidad. No kasta, estudyante da. Napipintas ta ka di matlayang nana. Apay, no napipintas da. Di mo ko na nga agsirpat ti aramidam. Estudyante da. Masigurado, asaan da nga agparam. Gagangay ti baro anataer nana. Uray estudyante, ang kiday tayumot ay ti balasang. Nunay na ti kiday, rumukman inday. Ay, da kayo kit di ababaros. Buliero kayo. Ngamnay, may sa ti kusina yaw, ha? Awan ti agluto iti unag ti kwarto. Tapno maliklik ang ti puor. Wala na. Adama ti di kusina ti stove mi? Nasayaat. Isungay naramit ko amay may sa ti kusina. Tapno maliklikan ti urap. Estudyante ka naman tinango ko par di tabangin na kwarto. Kunanin na Flora, anapanda ka no di ta universidad. Umandar man nga tantilaing mo amang buladas. Narigat ba't anawan pagliwliwaan, bro? Dulagat at damayat ang mabuladas. Apekit din ngay. Ay, hindi ka lang madidigra. At dala nga rodan si Mangput ijay balayo ang masikog. Awaran da jay, pinagawid ko. Hindi di na maanusan ti kanayin ko apanagungit kan ko ana, nagawid mo't lang. Kasi mo't jay babae. Kasanon jay putot mo kan kwa na? Jakpay ka ba ala na biyagan? Awan mo't trabaho? Amumat. Nasingpet da tao nga estudyante. Imbag ta nasabat ka ditoy. Mapan ka di ijay syudad, kaka. Ay uwan kaka, apay ka day. Ipawit ko kumatoy kwartata. Pakitad mo man ni Bea. At dangamin na iremedyo nila ka ikaw. Tapno maka-enroll mo't laang. Ay, nasaya at mo't Tapno adda kadwa ni Janet amapan ijay pagadalan. Bareng ano igaedda kat makaturpos da adwa. Ay uwan kaka. Narigat ti awan adal na ita. Narigat ti makastrek iti trabaho dagiti awan adal na. Sapay adasad-sadot dyan akong agtrabaho iti daga. Sapay kaaduan na nga ubing itakat kasadot dati agtrabaho iti daga. Wan nga rod Ay, no madanon to ti tiyempo nga awan mayat nga agtalon. Kasanon to ti biyag tayo at tao. Saan mo't amabalin nga iloto ti kwarta? Nakaumay kayo matnanang. Imbag ta na danon na kami dito boarding house. Wen nga rod nana, inak ko maagbirok iti trabaho ina. Kado anak ni Janet. Trabaho? Kunak man no agadal ka. Awan pa'y pag-enroll ko nana. Awan ka no kwarta da tatang ko. Damat impaw it ni nanang mo kanyak. Itad ko kanumat kan ka. Pagadal mo kanumat. Anya, adda impaw itda kada kayo nana. Saan ka nga rudan nga agtrabaho, Bea? Ay, mapantan ijay universidad. Nagsabat kami ijedalan. Umay siguro ije balay. Nagsabat kami. Iso asaan na nagpatuloy ije balay. Ay, agyaman ako na nana. Maka-enroll ak metlangan. Ay, tiragsak dyan anak mau. Idi may ted ko ti kwarta kaka.
Mapanda ka nun ija universidad. Siya ko mga rod ti mangipan ngam iso pa di pagplitik. Nanginamot nga agpa iso ti plete ita. Kasano, nanginamot ton ti gasolina. Wan nga rod nangina amin nun. Awan pa iti bumaba a presyo. Ngam no da tao ti aglako iti produkto ti mannalaon. Naglakamot. Dito'y laeng away analaka. Inton may paalawat ijay syudad. Nagbalinan akas labal ito. Tikangina na. Oh, anyat serseri dita kusina. Ha? Adda ka di ti ruangan ti kwarto ta ngam ikarkarigatam ti sumirsirip. Psst! Mangagda ka, kababain. Nan, kita man ti sersiripan. Ha? Lukarak ti daw. Nakitimot babalasang aglot-luto dita kusina. Shh! Mangagda ka kunak pumat, kababain. Rumwar ka kit di, tan kamakiam-am mo. Kunak man no awan interest mo, karak ti babay. Ha? Kwa. Kinitak lang mat. Ang napintas jay maysa. Asino kadakwada? Jay nakaberde. Napintas talaga. Sapay iso ti kursunadak. Ha? Ang gaputa italang amang ko nga imbagam anapintas. Saan ko nga armain? Jay maysa ti anusak akid dayan. Anya? Unay taano sanain? Agditin na lapos tayo dito may sa balay nga saan tayo pa nga agaam mo. No ijay lugar tayo, uray adda ijay sa bali at turod. Ammo tayo tinagnaganda. Siyak ni Frank. Anyamat nga ti italtalimang nyo anagnagan nyo. Unay ta italtalimang anaganan. Beya ko nam kanyak. Oh, ibagam mo't tinagan mo, Janet. Imbagam nga rudan. Apay nga ibagak pa ilaang ngay. Adamat kaduak dito unag ni Reverend Father Jared. Reverend, adda ka di pa'y agabang apadi? Saan ka di nga ijay kumbento ti rumbang apagyanan ti padi? Reverend, tanasingpet unay. Ngam sana padi. Kunak langkit din no agpahiso nga adda padi ditoy. Rumwar ka mat dito kwarto ta. Beya tinagan karo na pintas. In kamot ibaga tinagan mo kadakwada Inton maminsanin. Madama mo tiluto da. O di in kamot agin luluto. Ha? Saan ka kading agkapoy-kapoy bro? Adayamat kasta nga inhinyero. Dandanikan agturpos. Managbabain ka pa lang iti sango ti balasang. Madama pa'y tiripasok. At damat naluto di tamakan. Imbag kada kayo tawan klase yo. Siyak, adda summer class ko. Malakayan ka abaron o kastam lang bro. Ha? Ay, ubingak pa'y. Ken, estudyante pa'y maday tabeya. Mabayag pa'y. Kasano nadama ka una? Ha? Agngangakan to. Nadlaw mo ka di akanayon nakaakitaan ni Reverend. Sino a Reverend? Diyan ngay ko na ni Frank akadwana iti kwarto da. Ay sus, pakawanam. Uray is-ison ti lalaki dito'y lubong. Diyak kaya. Nalabas ka mat. Apay mat ana ibagam ti kasta. Kababain mata. No day di atao ti kadwak amag na iti parke. Kasla saan atao. Siguro, kas di lang ati kapre ako nada. Si kamat. Nasingpat ka no mat jay tao Uray ison ti kasingputan, no kas jay mo tilangana. Excuse me. Ay, di ka unay na uyaw. Mayat mat ti ugali na. Ti ugali, masukatan, ngam ti kinalaad saan. Damag ka nga ada ka no mat asawang. Nakaamuan nyo mat nga ada asawak nana. Adan sa kanumot putot mo. Agputot aya ti awan asawa na. Awan putot ko. Nasingpet da iti abaro. Nasingpot ka no. Ang mga no adamanin sa bali apututam. Ay, saan nyo asasawan ti kasta nana? Madadailak ka dagiti chicks. Asino ka diti kayat mo manin apagsangitin ka dagiti babalasang.
Jay ka di na pintas a kabarbaro a border. Apay ko mapagsangiton ngay nana. Paragsakan ko na yo Anya paragsakan. Manayo naman ang timabiktimam. Ay, awan pa'y pinagsangit ko. No di kat pinaragsak ko ida. Nay. Sumunga dan dagiti kabarbaro a border. Oy, asino kadagita nga ta, timabiktimam manan. Saan nyo apigsaan na? Amo yun ano asino kanakwada ti maibagay kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napauwan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad da Bea kan Janet, tapno mapanda agadal. Itinagkasiraan da, nadanon da Jared kan Frank. Apada damutlaeng, nga agad-adal. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumunga dan dagiti kabarbaro a border. Asino kadagita nga ta, timabiktimam manan. Saan nyo apigsaan na? Amo yun ano asino kanakwada ti maibagay kanya. Pagsangitom to manan. Mapay ngamin ngagsangit da. Saan kumot nga ibaga ngagsangit da? Beya tinagan day ta napimpintas. Idinto ta Janet day ta maysa. Ang pabusuyak man ni Jared. Kuna na kami nakursunada na ni Bea. Kayat nga tamot ni Beya. Nagpintas ni Beya. Idinto ta kas jaymot ni Jared. Ure saan yun nga ibalikas. Amo konti kayat yung asawin. Ay basit laeng nga anos. Inhenyeron to ni Jared. Mabaling ka di amaamuan tinagan mo, miss? Pasensya kan, ngam saan ko nga ibaga tinagan ko iti saan ko atay. Ha? Pasensyakan, miss. Nadamag ko lang, met. Oray siya, imbaga klaang matipod no akaririk na. Ita ka di lang agadal ka dito'y syudad? Wala, tao mo na atukad ko pa ilaang iti kolehyo. Kasta ka di. Madlaw ko, kat umuna ka nga agawid dito'y boarding house. Ngam diya kadwam. Apay asipsiputan na kami, ha? Ha? Apay nga amom, amasapsapa akngam iso. Ay, kwa, miss. Napansin ko lang. Sige, dita ka pa'y. Apay tadamagan na pa'y. Ay, jak lakit di kayat ama-amwanda. Ay saan ko nga inyenrol amin a units ti first year. Oh, bro. Papayakas la kasuoran na tarupam di ti kwarto ta. Rumwar ka kit di tamapan kay ti kusina. Anda ijari ti babalasang agluto. Suplada mat gayam ni Bea. Nakasao mo na ya. Nudado ma. Gagangay ti babae asuplari ti damo. Ngam no makita na anapingat ka nga agaram. Masyan tumutlangan ka. Ha? Kasta ka di? Ay, jak pa'y ngamin nagar-aram iti balasang. Kasano kat impamay samot a libro laang ti ininto na rum. Liw-liwa umot basit day tabagim babaan ti pannakirelasyon mo iti balasang. Ha? Pagliwliwaan ka di, ti pannakirelasyon? Inkaibaga ka ni Maya nga umay nagatangan dito balay dagi tinatnateng ken prutas. Anaala ka jay bangkag. Anya ka di dagiti prutas anaalam di tabangkag ako nam. Adda papaya analuom. Adda bayabas ken anunas. Imbag lang ay pauit manen ken kuana pagbayad ni Bea iti abang ti kwartuda. Ay, nagpaiso. Dandani man gaya man panagbabayad iti upa. Ay, imbaglakit da intado ti bunga dagita bayabas anunas ken papaya. Ay,
Nagrigat lakit din ti agpaadal. Sapay ko mga rod ata, igaad na ti agadal. Nakakasi ti tao nga agirimrimidyaw. Sana bale, ta indak tumot makitangdan nga agburas iti manay da kakasunya. Ta isupay titangdan ko. Ipabunag ko kadagiti agtutubo dagito'y nagatang ko kada kayo. Ipawit ko matlaang kan kati paglakwan me. Ta pagbayad man unti abang da. Tapos man gaya man ngagpaiso. Panagbabayad man ang iti abang. Ay, gaputa makumi-kumak, jakpay kat nalagipan. Hawan nga rod Ay, imbaglakit din, tadamula prutas kanat natang. Sana bale, tamakaginawa tayon to no makalpas da. Nagrigat mo't gayam ti agpaadal iti kolehiyo, kaka. Ngamno na sa iti ubing nga agadal, saan asayang ti bannog nga agpaadal, kaka. Pinagsasawam ka numat ni Manong Jared. Kung natimay sa kadagiti kadwa tayo dito eh. Ay, masurunak ngamin kan kwa na. Damagan nakit din tinagan ko. Damagan na laang mat. Uray kas jay ti kasasad jay tao. Saan mo kumamot apabainan? Ay, jak kayat akanayon nga umasidag kanya. Naglaad at tao. Saan mo kumaarukodan ti tao babaan iti langana? No di kat iti kababalin na. Jak man amo. Talaga nga allergy ak iti dayja at tao. Ay na, Beya. Saan ka kumamot akasta? Kaasimat ni Manong Jared. Narigrigat no ikak iti namnama. Kat awan mo't nga rod namnama na. Sa bagay, saan mo kumaapabainan ti kayat kong asawan? Sursurutin na kadi. Apay nga da kadi ka malikodak. Ha? Kwa, miss. Mapanak iti pagadalan. At da klasik intun madamdama. Saan ka nga rod ako mo'y kuyo kanya? Amangan no ibagad a boyfriend ka? Ew! Awan mo't ngamin ti sabali a pagnaan. Nalikaw, numagnaak pa'y langit ti sabali a kalsada. Urayem a makaadayuak sakbay a magnaka. Saan kamot nga nanwen? Ala, magnatakit din. Tani, maladaw tan. Di naksurutan. Urayem a makaadayuak. Siyak ti agkid daw iti dispenser iti inarami ti gayam ko kan ka, Manong. Pakabasulak ka di ti kinalaad ko. Saan, Manong? Napatpateg ti kababalin ti may sa atao. Agyaman akan ka Kasta kumamot ti kababalin di gayem mo. Nakulaapan la siguro ti panunot di gayam ko. Dumtang to ti panawan, anasaya at to ti panakilangan na kan ka. Dumtang to nga taday ta panawen. Apay kit di asaan nga Manong Jared. No makita na anasingpot ka kankwana, imposible asaan amarunaw ti puso na. Kaslapay kid di adadakkel abasol ko kankwana. Kastapay tadi na makita ti kinasingpot mo. Urayan nakmanmud Manong Frank. May samot a pagadalan ti papanantan. Ay wala. Mayat samag, takakuyog tinapinta sa balasang. Ngam no nalaan. Jakmet kayat akakuyog iti dalan. Angam no siya, kaya't nakanod. Agkuy-kuyog ten, san ka di? Apay adamagan pa'y lang. Kunak no naka-reserve kan ni Reverend. Limpyo pa'y lang ti panagkita kanya. Nukas jay tupay matlaang ay saanan. Ada mabalin ti pamilyada. Adda mabalin na ko na. Uy, nalawa ti sanikwada. Saan lang agrigrikat iti biyag. Katsi ka. Agrigrigat kayo ka di? Saan matkat di? Nabakbak na ang ti pamilya da Jared. Ngam kas jay mo't da dyan Jared. Ay, uray awan. Saan ka di adda Frank kan Bea di agkuy-kuyog iti school compound? Ha? Wen, isuda. Naragsak na nga agsarsarita. Idinto ta karimunak. Pasensya amon ti gayam ko, Manong Jared. Nagmayat kat kuman no kaskan ka kasingpat. Nasingpat mat no daduma.
Mabalin na singpet no nakaturog. Ngam no nakariing, ay, kasla tigre. Imbagam ka rin, tirik nam ka ni Bea, bro. Saan ko amasitgan? Takarimun nak. Karimon, imbaga nang kadikin ka, karimon na ka. Wan bro, day tatipod no. Talaga nga dayo tirik na kanyak. Ladingitek bro, ngam ijidala ni tay, nagpauray kanyak. Nagkuyog kami, anapan iji pagadalan. Nakita da kayo ije school campus. Asino ti kadwa man nakakita kada kami. Ni Janet. Nagkuyog kami matanapan ije pagadalan. Kasta ka de? Imbaga, tadda ni Janet na mayat na makikuyog ken ka. Nasingpat ni Janet. Awan ti maibagakan kwa na. Adda nga ta relasyon da Jared kan Janet. Ni ko Jared at ipang damagam, apay ngay asyak ti pang damagam. Kanayo na makitak nga kuyog da. Kasla ka na, kanayon tamot nga kuy-kuyog, ngam awan mat relasyon ta. Paypay suntan ati maadaan iti relasyon. Tapno may mayat ti panagkuyog ta. Ang panunutakpay. Ang mabisinak mo't. Intapay man di ta kantin, awan pay mat klase ta. O sige, ora siya kat mabisinak man. Adda ka di relasyon nyo kini Jared. Anya ti kinayat mo ken kwa na. Kat no naglaad. Awan na relasyon mi. Agadal pa'y tinto narak. Atap ni Frank nga adda ka no relasyon nyo. Da kayo kit di Takanayon kayong agkuyog. Ada ka di relasyon nyo? Kayat ko asong batan, tapno adda mangilibre kanya. Kaya't mo asawan. Saan ka anapudnukan kwa na? Ang amsong batam latta? Awan dakas na. Aramatek ti utak ko, tapno adda magimulak. Ang saan anasaya at ti kasta? Kinatraidor ti kasta. Saan mat asyak tinangaram kan kwa na? No di kat iso tinangaram kanya. Bro, adda ka di relasyon nyo ka ni Bea? Awan pa eh. Agam agore ka. Pudno ka ning imbaga na addi na ka type. Imbaga na ka di daytakan ka, bro. Ladingitak. Awan sama tinamnamam ken ko na bro. Iswasikan tinagaram, bro. Kunak man no kunam, nga ipabusoy mo kanyak. Saan mo da kasta? Kinasaritak ang nalaing ni Bea kat kunana addi na kakanukayat. No day tatikin mo na. Awan mabalin ko. Apay analiday ka. Ada ka di parikot? Awan matkit di. Naibaga ngamin ni Frank. Nga imbaga ka no ni Bea, nga awan ti sumgar adut-dut na kanyak. Saan kayo la sigurong agkagasat? Addan tumasarakam amangayat tumat kan ka. Saan ka anarigat nga ayatan, tanasingpat ka? Agyaman ak unay kan ka, Ay, itaak lang ang nagkursunada. Ang amjak pa inrugi tinagaram. Bastad adagos. Ay, ladingitak. Ni, orasan ti klase. Inka iji klase, am tamapanak mat iti klase. Wan, sige, may mayat pa Di ka pa'y agin anamod lakay. Ang mga numakaala ka iti sakit mo. Sana mabalay na jak agunay. Madanon tumanan ti panagbayan ni Bea iti abang ti balay. Ang di ka mo't pulos agsarsardengan. Kurang kan iti ina na. Parang makapagturpos mo't laang ti anak ta. Makainan tunda tao no makaturpos. Inaktumanan ipawit akan ni Maya ti pagbayad ni Bea iti abang na. Yalamot na rin ti bagas kan natnatang ay panakan ni Bea. Mabainak nga rudan akanayon nga agpawit. Sayang ba't ngamin ti pagpletik amapan. Itad na laangan ka ni Bea, ta isupay nga aramatan na. Una, maawatan mo't siguro ni Maya, ta kastoy mo't nga ron ti kasasaad ta.
Manayon kayo ang makita nga agkuyog ka ni Jared. Kastamot ka da Bea kan Frank. Ada ka din relasyon niya? Nada kami ka ni Manong Jared. Awan, nana. Naira na lang aming nga agpada ti oras ti klase mi. Agdumala ang ti room mi. Tagdumakat nga ron ti kurso mi. Ngam no da Bea kan Frank. Ay, saan na ka mamate? Jackman amo, nana. Madmadlaw kumot dayta. Ngam mabai na kamang damag. Amangan no ibagada ama nagatapak. Ngam madlaw mat ititigtignay da. Oray, ilibak da. Day apa yon, anya ti mapaspasamak ken ka. Kunak ngamin nga agin anaka, kan mapantay iti doktor. Nabayag basiton day tauyok mo. Di mo tumot ngamin kay at ti mapanagpa-doktor. Ay, sumambot-mot na ito nga uyak. Nagkalahasan. Marigatan na ka talaga. Mapantan iti doktor, ang mga noon nyamot daytan. Ang kitsamot daytan, lakay. Kasanaw no magastuta ti kwarta nga aramatan ni Mia. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro day tarikrik na alain takit din. No ngay maidalit ka, di ad-adda na di ka makatrabaho. Nay, agan-anukan. Oy, Mariaw, apa yun, lakay? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Di na palabas, kursunada ni Jared ni Bea. Gaputan na pintas ti balasang. Ngam saan anasaya at ti panakilangan ni Bea kan kuana. Tanalaad kano, iti panaglabas ti aldaw. Inlimad da Frank kan Bea ti relasyon da. Ngam nadlawlat ta ni Nana Flora a landlady da. Iti sabali a bangir, nagsakit ni Tata Mario. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na napauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan ba? Ay, kasanon no magastuta ti kwarta nga aramatin ni Bea. Dandani man na nagbayad iti abang na. At kasanaw no kumaro mo't day tarikrik na alain takit din. No ngay maidalit ka, di ad-addan, adi ka makatrabaho. Nanay, apa yun lakay? Agan-anukan. Marigata na nga umagas. Ha? Bambabigla ang tainak mga yam itilugan. Taipan ka ni ospital. Kunak tumot nga main, nga iti ipay kumana panta iti doktor. Anya ti ko na ti doktor. Apayan nakapsuta. Saan laang nga uyak day tarikrik na adagayam sakit mo iti puso. Maiparit ka nga agbanong. Nagkasangan. Ay, kasano nga roden ngay. Saan mo nga ipapilit yung trabaho? Napatpatag ti salunat mo, ngam ti panagtrabaho. Kapilitan nga sardeng ni Bea no kasta. Ay katanya nga ron ti maaramid ta. Ganun ko na mo ti day nga agtrabaho ka now. Parang mairemedyo na tadi mo mat nga roden kabailan ti agtrabaho. Adda ka di impaw itda tatang apagmatrikula ken pagbayad ko iti abang ko, nana? Ay awan, balasang ko. Impan ni nanang mo ni tatang mo ija ospital. Apay, nana? Anya ti sakit ni tatang? Ay, saan ko pa'y nga amaw, ta saan ko ang nakasarita ni nanang maw. Nadamag ko laeng nga impan na ka no ija ospital. Kasano nga roden, kat dandani pa yun ti exam. Diyak ka din maka-exam? Un-unaan da pa'y ti salunat ni tatang mo Kasano no may dalit. Unay matan,
Sigurado adyak maka-exam nga rod no kastoy. Ay, nagmalas meten. Ay, anya nga rod nga, kat di damat nagayat ang tinapasamak. Pautangan kayo laengan, tapno di sayang dayto ya semestre. Ha? Ay na, agyaman ako na kada kayo nana. Kumusta kayon? Anya ka ditimbaga ti Doktor asakit ni Kaka Mario. Adaghayam sakit na iti puso, kaka. Saan laeng ajay uyak na. Nakarkaro akim mapsaot idinabaybayaan. Ayo na yan. Adda dagiti banag aditay mapakadaan. Kas kuma iti sakit. Ditay namnamaan nga iti anyaman nga oras. Kumpet kada tayo. Kaya't tayo man wenno saan. Maladingi tanaklaang kaka. Tada kami pa'y aperme tirigat na tinakapasamakan ti kastoy. Inabuson samet ngamin nila kay mo tinagtrabaho. Inikan na kumamot ti bagina iti inana. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Ngam di nakmat ipangpangag. Pinautangak gayam ni Bea iti pangmatrikula na. Kan pagabang na. Saan nga min maka-examine ka na no saan nga agbayad iti matrikula na. Sayang nga agpaisong amay dayto a semestre. Ulitin naman no saan maka-examine. Ay na, agyaman akaka. Imbaglakit din ta pinautangam. Pinautangan ka ni Maya, ni Bea iti pinagmatrikula na, kan pinagbayad na iti abang na. Kasano ngay ang mamayadan. Jakmat nga rodan kabalan tiyag trabaho. Siya kung trabaho. At dapat nagiti prutas kanat natang mabalin nga ilakaw. Intun maibos ngay. Kat di ka mat makaarado. Diferensyano siksikat tiyag trabaho. Ay kat ano santa, no anya ti maubrak lakay. Papayan naliday ka. Anya ka diti parikot mo. Impan ka no ni nanang ni tatang iti ospital. No saan ang makatrabaho ni tatang. Kapilitan ngayon nakagbirok iti trabaho. Agsardeng kapay nga agadal. Kapilitan taan niya nga iti pagbayad ko. Ore ka no ni tatang ko. Saan ka no matunay na makatrabaho? Kapoy ti rayuma kan sakit ti sikit na. Sumardeng ka kadimat. Planok ti umakariti nalaklaka pagkasiraan. Ang saan na dito eh. Ijay tun ayan ti pakabirukan iti trabaho. Nalabit nga uray siya. Kat agkita akmat iti trabaho. Umayak man mat di tayo bagbagam analaklaka apagabangan iti kwarto. Addatan dito'y balay. Di ka man agganatan nga agtrabaho. Dahito yan tay kunada adon amamirmiraot. Apay ko maadon ako nampag. Maawagan pa'y nga ron iti down no mamirmiraot motlaang. Don taagtugaw mangan kan maturog laeng tiaramidan. Sa anak mo't nga ron na makatrabaho iti talaon. Ti importante, saan ka manan nga agsakit. Narigrigat no adda agsakit akapamilya. At ayamat mayat nga agsakit. Ambok day ta, ngam annadam ngamin at abagim. Di mo abuswan ako nak. Sa dino ti kunam apagakaram? Kan apay? Agsardeng akit iti dito ang semestre. Tagtrabaho akpay. Awan ngamin pag-tuition ko. Mabalin mo matlatat ti agyan dito'y kwartota. Ore adda do ti bayadak. Awan mo't ngamin mabalin na sirkan dito at trabaho, bro. Sa anak mo't ngamin ang maestro. Tapno agaplaya ko makas maestro. Ha? Anya nga at trabaho ti pagaplayam? Uray waiter di tanano iso ti bakante. Narigat ti mapanagtalo ni di away. Ngam sayang ti panagadal mo no sumardeng ka akunam. Masaya ang anak mo't. Awan mabalin ko, bro. Anya ka diti napasamak kada kayo, tatang. Amok pa yan.
Nagadumat di ta ti mabalin a kawiwitan ti sakit. Masapay sakpay matay na. Ay, Sa anak ka din asumrak inton umay apa nagsasarak tatang? hanya nga ti pagbayad mo. Kanay busmut tan tinakaisaldaan ti talon. Adi ka pa'y nakaturpos. Nakautang tayo pa'y kanimaya. Inak lang nga din ang agbirok iti trabaho. Ituloy kun to ti agadal inton adda urnong ko. Apay no tulong am laninanang mo ni bangkag kantalon. Kanay kaasimad. Yakmat ngaminan makatrabaho anak kao. Day takot ang kainaran iti bangkag kantalonan. Ay, no way. Bea, apay nga agim impaki kamatan. Medyo adayo dito'y tinakasarakak iti trabaho. May sa akon a servidora iti restaurant iti sentro. Ay, sayang no agsardeng ka iti panagadal mo. Awan mabalin ko. Ituloy kong tumit lang. Apaman ang makaurnungak iti busbusek nga agadal. Sapay lako mga rod, ta makaurnong ka. Nagrigat kat ngaminan ti kastoy. Marigrigat lang nga ruden da tao. Nagsakit pa'y ni tatang. Makalungaw kayong tumatlaeng. Basta agagawa ka. Ikagumaam ti makaturpos iti panagadal mo. Makaturpusak nga ta. No kastoy mat nga awan pagadal ko. Ay, awan lat ammo. Nagdinamot gayam da beya kan Frank iji papaabangan ti kapsat ko. Pudno ka di dayta, nana? Nagdanadan? Mas daawak mat iti nakitak. Nakitak nga imo nagdaadwa iti may sa kwarto. Saan kayo nga taan nagriro laang, nana? Dinamag ko pa iti kapsat ko. Noan niya tinagan dagiti agigan iti kwarto nga imo ganda. Kat biya kan Frank kano? Kasanon no agsikog ni Bea. Nanaknakam ka nga misaw. Nakiden nakit din. Babaero pa'y matngar tinakiden na na. Ha? Babaero ka din ni Frank, nana? Ay, nadamag ko. Nga do ti potot na panay inauna. Anya? Imbag ta nagsabat ta ka. Imalis ka no jay anak mo iti nagkasiraan na. Ha? Apay nga imalis iti nagkasiraan na. Ijay ka no as-asideg ti ayan ti trabaho na. Nalaklakan sa kano ti abang ijay. Dangaruden trabaho ti anak ko. Wen ka, serbidora ka no iti restaurant. Ay, imbag man ta adda nasarakan na adagos. Adda dito iti napan nagbirok iti trabaho na iti syudad ng awan ka no mo tinabirukan na. Ay, naswertian na mataka ka. Imbag day jayan, ngam ti awan trabaho na. Ay, sabagay mo't kit di Ang sayang mo't ti panagadal na kaka. Ay, sayang nga talaga. Ngam awan maaramidan ta. Taawan kat nga rod pagadal na. Di ka di sumurag iti trabaho. Apay nakailan ka pa lang. Madmad iti bagik. Jak maawatan tirik na. Agpampambar kan samot lang. Agpampambar. Apay ko mga agpambarak ngay. Madmad iti bagik ta sa anak ngamin anag sa nga ili. Nangag mo. Kaya't mo asawan, masikog ka, danga. Dang ako nam itan. Tanagbong at inaramid ta. Ayop ka. Di nag-awagan iti ayop, danga. Anya ti awag mo iti parso amang sikog. Ngambay-bayan na ti sinikugan na. Ayop lang ti mga ramid iti kasta. Panawan ka man langan. Aping impalubos mo ang nagsikog ka. Danga ka talaga. Kablawan ka. Takaturturpos mo. Ngam adan agur oray at trabahom. Naggasat ka manong Jared. Agyamanakan ka. Nagbunga matlangan ti sakripisyo. Di ka mangliplipat no adda kan iti nga to. Saan ko amalipatan tikaskan ka na singpat? Sa anak apumanaw dito a boarding house. Tada ka agayam ko. Naks ha? Imbag man takayat mulat at agyan dito eh.
Oray may sakan nga inhenyero. Engineer Jared. Ha? Nagpormal matunay daytan nga awag mo kanyakon? Pudnumat nga engineer kan, Manong Jared. Well, basit lang nga ka nito. May saka mo ten a nurse. Kat si kanto ti mangagas iti nasakit a pusok. Ha? Nasakit a puso? Ada ka di sakit mo, Manong Jared? Anda. Si kalang ti makaagas. Saan ang maagasan? Ti asino man a doktor. Saan asimangpot dito boarding house da di Frank? Manipod masikuga. Nagbaliwan. Saan yan akas ididamo ti panakilangan na kanya? Ay, sapay agbawas da kano iti trabahador iti restaurant. Sigurado lakit di amay saak amaikat. Tamadlawon ti tiyan ko. Ay, buisit ket di ti kastoy. Ni Bea ti masabat ko iti sango ti grocery. Nakakot kan madlaw alin mokmag. Kasla masikog. Si kamat gayam Janet. Ang grocery ka? Wan, Bea. Madlaw alin mokmag ka Kasla masikog ka. Masikog? Ni, sana? Panagkitam lang. Limok magak takanayo na ngamin amangan iti restaurant a pagpapaaya. Kasta ka di? Kumusta kayo matan ka ni Frank? Frank? Amupay no ayan day di Frank. Saan ka di? Ako nada, nagdan na kayo? Nagdan na? Ay saan? Agayam kami lang. Nana, saan ka di anak ko nayo ang nagdan na dabeya kan Frank iti papaabangan ti kabsatyo? Wan basang, nakita mismo ti doa amatak. Nagsabat kami ngamin itay. Nadlaw ko alimukmag. Sana kakot. Kasla masikog. Nalabit ang masikog Basta nakidin na ti babae iti lalaki. Posiblay ngagsikog. Malaksid ano lupas. Kuna namat asaan da kano anagdan na. Saan kano amasikog, nana? Salawasaw dayjay. Ay saan nakachismusa. Ngam, mapanak tumanin iji balay ti kabsat ko. Paliiwak man ida. Apay nga itaka lang asumangpet. Napnapanam. Apay adamagam. Anya kung bangay ti bibiyang mo. Asawa kaya. Nagkalay sa taya. Ayop ka, Frank. Kasano kami ni iti anak ta? No irresponsable ka mat. Awanin trabaho. Tamadlaw nga minan ti tiyan ko. Mas daawak namin Tapay ngayon, tulok mo nagsikog ka. Nagsikog ka kaya no saan nagapukan ka? Imbaga kaya, nagsikog ka. Intun dakkelon tatyan mo, nagalas ka na kitaan. Kasla da sarsaron mo matambor. Ayop ka talaga. Dahito'y ka tinaganganab ko kan ka. Di ka paila. Anya? Ituloy mo. Jack paila. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Review script T-13. Betrayal is one of the most painful themes in any drama because it does not only break a relationship, it breaks the way a person sees the world. Episodes 1 to 3 begins with that heavy emotional idea. This is not just a story about someone doing something wrong. It is a story about trust being damaged, loyalty being tested, and people slowly discovering that the person closest to them may also be the one capable of hurting them the deepest. The title alone already sets the mood. Means traitor, and that word carries a strong emotional charge. A traitor is not a stranger. A traitor is usually someone who had access to your trust, someone who knew your weakness, someone who stood close enough to be believed. That is why betrayal hurts more than ordinary conflict. It comes from a place where love, friendship, or family should have been safe.
In the first 3 episodes, the story feels like it is building around suspicion and emotional tension. The audience is invited to listen carefully, not only to what the characters say, but also to what they hide. In a drama like this, betrayal does not always reveal itself immediately. It moves quietly. It appears in small changes, uncomfortable pauses, secret conversations, and choices that do not feel completely honest. That slow build is what gives it strength. The drama does not need to expose everything at once. Instead, it allows doubt to grow. One character begins to question another. One action feels strange. One explanation feels incomplete. And little by little, the audience begins to feel the same discomfort as the characters. Something is wrong, but the full truth has not yet arrived. This kind of storytelling works well for T because radio drama depends heavily on emotion and voice. When betrayal is the theme, every tone matters. A nervous answer can feel suspicious. A long silence can feel guilty. A calm voice can sound like someone hiding something. That is what makes the listening experience engaging. The audience becomes part of the investigation, trying to understand who can still be trusted. The emotional center of the story is not only the act of betrayal itself, but the damage it creates around everyone involved. When trust breaks, it does not break in one direction. It affects the betrayed person, the betrayer, the family, and even the community. People begin to take sides. Old issues come back. Hidden resentments become visible. The story becomes less about one event and more about the collapse of emotional security. That is why episodes 1 to 3 feel important. They establish the foundation of the pain. Before the audience can understand the full betrayal, they first need to see what is at stake. Who trusted whom? Who depended on whom? Who believed in a promise? Who thought the relationship was safe? These early episodes give emotional weight to the conflict by showing that betrayal only hurts because something meaningful existed before it. The strongest idea is that betrayal is often connected to desire. People betray because they want something: money, attention, power, love, revenge, escape, or pride. Sometimes they betray because they feel trapped. Sometimes they betray because they are selfish. Sometimes they convince themselves that what they are doing is necessary. But no matter the reason, betrayal always leaves a wound behind. The drama seems to explore that human weakness. It does not simply ask, who is the traitor? It asks, why would someone choose betrayal? That question makes the story more layered. A simple villain is easy to hate, but a flawed person with reasons, fears, and temptations feels more real. The audience may still judge the action, but they also understand that betrayal can grow from complicated emotions. In many Filipino and Ilocano family stories, loyalty is one of the most important values. Loyalty to family, loyalty to marriage, loyalty to friendship, loyalty to promises. So when betrayal enters the story, the damage becomes more than personal. It becomes moral. It becomes a question of honor. It becomes a question of what kind of person someone truly is when no one is watching. That is where it becomes powerful as a social drama. It reflects a world where relationships are built on trust, but also surrounded by community pressure. Once betrayal is suspected, people talk, neighbors notice, relatives react, private pain becomes public concern. The betrayed person does not only have to face heartbreak, they also have to face embarrassment, judgment, and the painful feeling of being discussed by others. This makes the story feel close to real life. Betrayal is rarely clean. It comes with rumors, questions, explanations, denial, and blame. One person may try to hide the truth. Another may already feel it. Someone may warn the victim. Someone else may protect the guilty. And in the middle of it all, the truth keeps pushing its way toward the surface. The first 3 episodes likely work as a slow emotional trap. The characters may still be trying to maintain normal life, but the audience can feel that normal life is becoming fragile. Once suspicion enters a relationship, everything changes. A simple conversation feels different. A late arrival becomes suspicious. A missing detail becomes important. A person who used to feel familiar suddenly feels distant. That is one of the most painful parts of betrayal. It changes the meaning of the past. After the truth begins to appear, the betrayed person starts remembering old moments differently. Was that smile real? Was that promise sincere? How long has this been happening? Did everyone know except me? Those questions can hurt almost as much as the betrayal itself. Also seems to carry a lesson about appearances. Someone may look loyal, respectful, or trustworthy in front of others, but their private choices reveal another side. That contrast creates strong drama because it shows the difference between image and character. A person's reputation can be clean, but their actions may be dirty. A person's words can be sweet, but their intentions may be selfish. For the betrayed character, the journey is not only about discovering the truth, it is about recovering their own dignity after being deceived. Betrayal can make a person feel foolish, as if they should have known earlier. But the story reminds us that trusting someone is not stupidity. The shame belongs to the person who misused that trust, not to the person who believed sincerely. That is an important emotional message.
Many people who have been betrayed blame themselves. They ask why they did not see the signs. They replay conversations. They feel embarrassed for loving, helping, or believing, but suggests that sincerity is not a weakness. The real weakness is choosing betrayal when loyalty was expected. The betrayer's side, however, is also important. A good drama does not only show the result, it shows the cost. Betrayal may give someone a short-term advantage, but it usually destroys peace. A person who lies must keep hiding. A person who deceives must keep performing. A person who hurts others must eventually face the consequences, whether through guilt, exposure, or the loss of people who once trusted them. That consequence is what gives the story momentum. The audience watches not only to know what happened, but to see whether truth will win. Will the betrayal be exposed? Will the innocent person find strength? Will the guilty person admit what they did? Will the family or relationship survive? These questions make episodes 1 to 3 feel like the opening of a larger emotional confrontation. What makes this review arc different from a simple love or family drama is the atmosphere of danger around trust. In other stories, the main question might be whether people can forgive each other. The first question is whether people even know the truth. Forgiveness cannot begin until deception is uncovered. Healing cannot happen while lies are still active. That gives the story a sharper edge. Every scene feels like it may reveal something. Every conversation may contain a clue. Every emotional reaction may point toward guilt or pain. This kind of tension keeps the audience engaged because betrayal stories naturally create curiosity. We want to know who is lying, who is suffering, and who will finally speak. The moral lesson of episodes 1 to 3 is clear but heavy. Do not betray the people who trust you. Trust is not easy to earn, and once it is broken, it rarely returns the same way. A person may forgive, but the relationship changes. The wound may close, but the scar remains. That is why betrayal is so dangerous. It can destroy in one moment what took years to build. At the same time, the story also tells the betrayed person that pain is not the end. Being betrayed does not make someone weak. It can become the beginning of strength. Once the truth is known, a person can stop living inside confusion. They can choose dignity. They can choose distance. They can choose peace. And they can learn that losing a traitor is not always a loss. Sometimes it is protection. Overall, episodes 1 to 3 feel like a strong opening to a serious emotional drama. The story uses suspicion, silence, and moral conflict to create a tense atmosphere. It is not only about betrayal as an event. It is about the emotional earthquake that betrayal causes in a family, a relationship, or a community. The first 3 episodes are worth following because they prepare the audience for a deeper confrontation. They introduce the feeling that something is wrong, that trust is being tested, and that the truth will eventually demand to be heard. That kind of setup is effective because it makes the audience emotionally alert. We do not simply listen, we begin to question. In the end, reminds us that loyalty is one of the most valuable things a person can give. When someone trusts you, they are giving you access to their peace. To betray that trust is not only to hurt them, it is to damage the bond that made them believe in you. And once that bond breaks, no apology can fully return things to the way they were before. That is the painful power of this story. It makes us think about the people we trust, the promises we make, and the choices we hide. It asks whether we are loyal when loyalty is difficult. It asks whether we value the people who believe in us. And it reminds us that betrayal may be hidden for a time, but truth has a way of finding its voice. Before we end, tell me in the comments, what hurts more, being betrayed by someone you love or finding out that everyone else knew the truth before you did? If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with someone who loves emotional Ilocano drama, and thank you for watching. See you again in the next story.